Miemu akwaba na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo na se ana yekọ mankasim eno no ewo mfanteman kropono emu ewo efefe mantamu a. Ensemu abebeto dwade eche kuroyi asante bekwa afofen wo se eche pawo. Ababa wa bia wanya mfinhia edu ensia we kura na ababa wasuo bai we woye ge woye young ge Kofi Taylor mu de bia young ge Kofi ai bibia boko de mo your friend Rebecca na bonia Rebecca die eche kure ye ewurade ade ache abonefo sebun ko na bani patrim wo ba ye Facebook no eso aye de video ne ba beto so ama ho na wo so watimi ahwe bi na bonia 16-year-old Abigail we Abigail mpoa eye Rebecca wadie de anya asam kotoa Rebecca boy abusia asam ni mu nkyeremu enie amane boni kyeremu se eye Rebecca ya ye kan ho asami wo 16 years woni abrantie bi twempra de mu aden se brezi ahoma wo mankasim ene ne potem na wo mu kyeremu a empratwe na wo mo twe no abrantie no wo hu ga ni ye 16 years no enka de empra kura ba ye dan na so mpra na wo twe no be ma ne kyerese wo hunu so ye anu nti na nse wakampo de akyere Rebecca se wontimi ene no entre biom na abrantie no so na dwuma wo ye no nikeni ka ho adwuma no wo ya mobru kyese wo ya mo nchewie Tom Brown ne ade wo mankasim na ene na manebo ne kyerem se enura ana akodai ekọ boy no ho se wo kwakwaji sika wo nikeni ka dem ho na no ana abrantie no ne die nya metodwa wo ka de kyera eye Rebecca se na sa wo makati no se me ne wajai enti enti ana wo sa babaji sika o me ho na se bi omikotwa mdua wo wansam ho na se manya ntwa minika de eka wansam ho fie san enu nti ewuraba no ehu se da bi sika na wo kwakwaje no emaso no ene abufo fatayu ene wo se won ko ma brantie wonyam na burokura ana brantie no so ewuraba yi pa achi no otwi ni si abonten so a wo wai ni brezi afa na ko ho wo ni si abonten so ne nyina no ene sesa mene wagyayi a mene wo eni sika sem bia na no ana Rebecca wo free ni kenika dam ho no ene yesa na woni abrante no twe mpranti woni abrante no fie kura dadada ene wo fa matches kakra efa mefe kakra aya wo kwakwachi kusie ne kusie wo kotwe jade to abrante ne dam a abrante nde woni kenika dam a woye mabro ana wonya na ntie se hey kwame apia to mirika brai na woda ne de esinso do mangomora wo koya eja dam na no ana Rebecca wodi boni awe dwane na so se bempanisa wode asotro ene kokromoti kwa yi a ye be ha ye ne akere wanti kromofo mrante no maba wa eyire Rebecca se tede ne koma aposifo amene okasan aposifo kokum ana Rebecca 16 years wada abrante ne fie no so ge no atweda to mu a wahye ne nyina na busua ba ye Facebook no so a ewurade when you can say pictures and videos of Inogan wo hwenhwe wi wani so ani abrante no 2-in-1 stuffing chase ne dem no anane kura utim se ba bia anane too much no ho na Rebecca tatena wo dem ho ntino se meni wagyaye a akonya no so bebo ene Facebook no pictures no da so dan no wahye ne nyina utim se mrante aba so mankesim no wo mo pe design wo dem nti utim se wa ya atwede wo ne dem ho no ma design ni nyina no yade a eja no atimi anane no a 2-in-1 we pa ahunka we ti ha na nka bia nka ja donsi mo kakra sibanim we hwe kakra ma we kakra ranka mo ne kuma nka ma da ho a na so ne donsi mo ahye ana sofa yin so atimi ahye na aposifo kire se wonom eye hwehwemu pa na Rebecca yi wono nkasa danfo abaiwa ana wode to Ghana wo kirem se asam ni si ye no Rebecca no kodi boni ni wie no ana wo bayi ono na dan France tire se boni a wakwa kodi enie so hu wakwa kodi boni no ana posifo no so che no a wode atudwa sampa boni no ono na adie na mumie ntie wo bra wo mu church nsem mu de akire nsem trofo no mumie ntie emusem kakra na mo ba ye Facebook no so a stuffing cha na Rebecca ne mpra ne tenam no ene wo se adanfo pada ne apeto enu nti wo twaja ade atomu a emunsam enie mama kwasiada ewia na bayo a yefa ne Rebecca ene dia yinyaye ono nkanchima enya na wo mankisi ewe nkusukum na ansa na branti bi mu abaya Rebecca ene betano na abaye afa danfo bi ono hairdresser ni ono ankasa etina fe ewe nkusukum ba bi na abranti nse hu se fie ho a na abaya no eya hu ni nti obedu ofa madana danfo hu se fie ofo na ye ni kumifo no ono mu nyina ebe fa danfo nti aya na otabi fie ho ono na musu kunya ene madam na
na enu ana ponti edu aya kana ke ntwa se tu ni abaye so ag2 ni se oni ni ebetina so ni anti aya na wasu akwakoda abanse ni nchen na kasa pe ba ni na musu na abanti enfema no nkeno aya na wotun atwa n'adwuma mu na konti enya de bituni na asna ni anase oni betwa ntwa ka mo twinti esenka baya anka ontwe no no so entra na brabo so eno na muso emebiaw ebese abaye mekate bukati etumi abaye ya mo ka kompempre ni wabufu abaye atu eja because na nyoma kakra e wa branch ni dem so ya say unu nyoma enfi ni dem na onto nkonadwuma eya etumi se nyoma edifi ni dem ho na branch em ekudu adwuma ni na mtani miki ba ko abaye no nti abaye ni nyakonya ekọ ni dem na odi eja ekoto ni matrix na mo ka temperature branch ni nyoma e woni dem bia nya de utumi efa ni ba kokra e wo dem ho nti ntempra me no ka say eno na mo so na manfo etumi efa branch ni bo bi dan na je na wo de na ase joboya wentumi anfa baako ono enam so emomo reporting case the mama nkisi divisional police command omo frɛ eye first of all by at the boy omo mutumi edumi jano mo du jani ye se da bidin ka kan no abrante ni ontumi anfa dia ono so ko ye dia abaye ni etuja ni wi ko share a omo tutu na no na o che se de ye ni woni ho wan ni nti omo fa ne bɔ ne nche na ebusua boni a wadie ye besida de busa boni we ache wo ele se wo be ha dan esiesie mu ka wo be bo na abrante atimi ha dan wa ahwe ne fridge ana ne nyina nso atimi ahye geye di nsamone pa o na empratwi ye anyway enti wo ba ye Facebook no eso a video no eda so ye DLFM 106.9 video no ankasa da so a said ye again as ye din samone pa no enye samone ketwa so ho abranti a wo ye nikenika sika no eyesan a watimi asiesie ne dam a watimi ha na sa no we da be no obeya ma mo kontos ne aburo ansanya sika foforo sa de ha dan Kwadwo okon de asia na asien asem we no in fact me ho adwire me kakra free say wo hwe abaye ya fini wanya mfisia no edinsia na abaye wa wonya nufie du nwotwe Ghana mamra kora ma ho kwan se ware na se wo twe mpona na watumanya kukuduru se bema na ati wa komante no wo hye ni fie dia ge no ehye okon ehye woni tirim me huni se ehye woni tirim e se ohwe ne ma bi yenye enipa bia bibi be ye ne ya obetimi adi ewu ete saa no na nipa na se mpanifo hwe na adwene mu kakra sa ha adwen do me de bema ne ye ne mentachiri ebia na bosha ode hye ge no enye no ne koye no se wahunu da bio na empratwe nkasa sika wom sika je wom mi busa mu na moye okun se sisi eyi de se de aye no hu bibie wo ho no empratwe no my video no my video do na de aye adwuma okurum ha se unya ka kire ne se wani je ne ho pe wo de ne ka no do that day na be sa se ade ne kanti no obetata wo sa de sie na o ka je ndo ne no aduane ba we bo no nti no eni ayedin but minim de enti e ma no eye ne ya to the sense obetumi akohye ne fie ne de atraso do wanya de ensem bi se enti na se obi ni obi de ti a aya na be ma na mpese wo de oba na be ko ne fie no na ode no be ko yin no na se enti na boys ni be di o mo ko hotel ne ade because se obeba be hunu me fie na at the end of the day wo be di nsem hunu se de me mfa wo nko fie okun we mu asem na akoye te se bema no wa hyege ne boso obewa ntia se abusuafo no bi kura nim hu bi sa bofra keto asa no abusuafo no bi nim hu bi ntise de etie bia no ode ne be kofie ayese wa hu obi ne wani ti ne ho na woni na kasa na onipa no woni na abusua ne ntem ye fan a okuntum ne nkwada o hotel na wo mafie but Kwadwo I think say one more adwen we in Facebook no so a wo mo so pese ehwe ye no wo mo adwen kire betimi aboa yan ni pamto wo bia asie de asie se wo hwe yan e wo Facebook no so a ususu se de asie emema no nkoso amfa ema no nko omufie wa bra wo mo twempra na se de asie nti no ene kwan se be ma entertain ne girl kra woni fie for now I think say mo from adwen kire mra because you're too dangerous huna okwan ba so a ese hu ne se say memu ano ene maya na aba na nkasa no wo mo ntena se na se be mo nwenku akire in relationship no ko se ko ba se woni obi te na wo hye ne boso obe wa na
say Ghana mlana wa ha say no say dance for ba mu say wa ka chen so be wa na yes untumi fa wa no kakankan janza me ni waja yo do do na fi say bia enipa de wa ya ne ho ade nkwa o ma ne mra ne ntresa so obi twomponampo na ka chen so be wa no ema abusia like ne ho nipa biti ana dance ni kura ba mu yes otumi de wa kokot ema ya chew ana betumi agina asem no so wa chew minim sa bet se ma sha obo na bia bibi ntie ntimi anware because wo tie boy no so asem a wo se wo no wa cheat wo no so anti no wa ka kire wo se wo ntimi no ntina biem what ma say nti boy no na asem ye de se abaya ne fa na che wo ho kwan se otumi ka chen so no ntina because ebe ha no nti ebe ha ne sa no no waka na me ka se gen na nkasa no in the first place minim adwena ba ne tirimu a onya sa kokudo ni se ne me no ntina biem ne moye nyina na wakɔhye ne fie ba Kwadwo ma me musa o bisa de asie wo hwa asa wo no obi de ti out ne be ko fie me no sa de beto so nim se me ye obi a me yesofo pani kakra enti chese sofo pani yensa o yensa o wo de be ko fie obi a me de be ko fie nso na nipa mani da so se me wa na internet se me mfa nko internet se wo mo aka ne nyina de wo mfo mo nkokra da bi obi anka ba bia so aso mi enku yadim ya to akase aba no so ane nyina mo e won kra bompore mantem mo na Ghana fo ba kaya na nsem ade aba ye yomponsem pi okrom ha ne nyina ne se senate fo na afin so aswafo a ohwe aman Ghana kuaye so eye blana champion ne omo eye 60% shares a ewo eye senate ne mo no okwa akoto de asini na so mo hotels makoma akoba de se nan bi okrom ha papa pese oje kan eye Rock City Hotel ene de ne ho ne oje boss no kan na ba akode to so na nani je pa na no ena Ghana de hye we be na aka se kire mu a anamo ahodo aswafo hwe Ghana kuaye so me kire blana champion ne tuo no enya de ababu afiri se wo ye state man wo ye obi a woti oman Ghana wo ye aswafo ankasa woni hu kwan se wobetimi adi atua na mo ete sa ne sente no enam sa na motuo ni timpenfo bere na akasa fa ho se ebeya enkasa na mo na woni mutuo mo maden se obetimi de asi wonom na agya asomdwe atumi abana so mo ka anya de ampenifo atimi ati asena no ena ye de amene o kasa yi ma se badwani ade man no kron me kire eye Samuel eye abrakwa Okogyeabour abrakwa na me kasa yi aba maden ade Ghana fo nyina dodo na mo ne ya adwendie demonstration pa ekoso ne duani nya asem ketwa wani mu tema mu yo ya kire e de Lumba Beach Hotel eye ehwa no ma hyase ya ne o mayo ya cheche ama mpenifo ahunu say yes sma wo do mo ka no ehwa mo pa free say wo be na champion no wo nya nipa bi a wo no ba bia wo kwakodu abrabo mu no esense o man di brasha wo sente no wo no hu kwan say senate wo kwakoto eye 60% shares wo mtinya de a wo number pene ne apra chana ne sente no wo mo demonstration na so ya kire ni nyina ne say wo no mpese na danko akufu ado Ghana man pene ne manim ya no ontu ne nan emfensi so na na montuo ne negotiations ahodo a efa eye senate fo na afisi ba champion temo no omo emfensi sebe ye betimi abo na asomdwe etimi abefri say wani mu kire ma eye bla na champion na nkasa no eye Rock City Hotel na wo no na wo hwe eye senate fo hotels ahodo na mo wona wani mu kire ma eye senate fo de ne fa so wo so ne sika wo mu no esumpo echen eye Rock City Hotel na de entina ba ne se na wo eye bla na champion waya kudu se no na tese opese kwa bia se de tie bia na wo beto mu kire ma anya de mbati ase ne ati ase chane sente se make say wani mu kire ma Lumba Beach Hotel afis La Palm Royal Beach Hotel Elmina Beach Resort and of Rich Hotel Royal Hotel no afis Busia Beach Resort ni nyina no nya de a wani mbati ase ne ene chena na mo de amabra na champion ti no ene man na danko akufu ado o man pe mo maden say obafra no wankasa na doba bra na champion na watu no fo ana afis senate adwumakuo ni say sana mo no mutu no mo ntiase na ntiase ni sente no tuntuntan wani mu twam se be betimi aboa na ne sana moto mutu no bibia timi akwere na no ne dwumade ne koso sentfo ene eye Samuel Okogyeabour Ocran Nhyiraba nkomo na mra oya chene koso no din sem sei ade to DL kase ebo enim wrote to us and they told us that they are commencing investigations and that we should hold ourselves in readiness to cooperate with them. So yes, we have heard from Shiraj, but as you do know, Shiraj does not have injunction powers to stop these deals, and the documents we have intercepted reveal that despite the Shiraj petition, they were going ahead. They had written to all the management of these hotels to open their books and to allow Rock City to carry out final due diligence. So we have to step up the pressure. All of us must continue with the agitation, and I want to salute the Ghanaian people who have turned out in their numbers today, those who are on their way, all of those who have declared solidarity, support for us.
the TUC, the Federation of Labour, the opposition parties, the Gadambe caucus, the coalition of La Youth groups, and all Ghanaians, including the leaders of this demonstration, the minority caucus. You saw the statement from the minority leadership yesterday, signed by our chief whip, who is here himself, colleagues in the MPs caucus, the Greater Accra MPs caucus. You've seen the Greater Accra MPs who are here in their numbers. All of us. It is the whole of Ghana versus a few greedy politicians who have no regard for the constitution, have no regard for our laws, have no regard for ethics, have no regard for morality, and are hell-bent on hijacking state assets. Look, any OTA, I am a Sabadani, Edema Norton, somewhere, Okogyeabour Ocran. Now, Uber Facebook, no swa. DLFM 106.9, video need that's why Uber. Ubenya bina washe na wohwe niam agodo ma twatwatwa obi kurambo sare de omo twen December 7 e ho no no mbeka o masema aye nsempi afa sa adwumade no so enwako de free won so ba no on say ade ba ko a mepe e wo Ghana ho ne say ye no ye ntwese kan dabi ye ntwe tuo and we don't subscribe to that. Name demonstration is allowed. Yeah. Oya kire de obi a wo ho kwan se bibi yes. Utumi ema oma no mpanifo hunu se de ne ho hyehye ne fa ehu nya pa na me nwanwa se bepem sa mre we no senior ontwe ne hu mfre ho no obeda atwe ne ho me say o maka onya muntu we bibini wo o ye government kakra ye wo terminology bia ye say power drunkard hwe se to me bu nipa wo ho ano odin interpretation aye di wi anu kweki afra what man say be ya o no we enya Okogyeabour Ocran na wakasa nipa dodo na 2UC fo nyina be kasa se be ya o ntwe ne ho no maka ka me ni wo ntia ba pem sa me be na champion you see Ocran say enye bone se honorable Brian Champon ebeto 60% shares of state asset enye bone on but position no okita no eya kwete say conflict of interest se ho na asam ni free ba no and the tienie obi anim say Ghana wa ho ade ya aban de bia na ye hwe ne ye but say individual ni be so mu a etimi ye so for that side ne de many honorable Brian Champon ya adwen na mom the whole thing is that ade na wo ye no say ano no do so pi wo ho na say wo pese wo save wo integrity a jemu to ho say wo jemu say wo jemu say mi turo fo so be fa de a untumase wafade ankaye wanfa nso so a nkroma ne de asam na nya ba na hu se dom dodo na e ka e be ya nka jemu to ho na so obegya no ne asem no because bia wo wadwe mpom no nka wo peniye nka wo peniye because some of us ye hunu state institutions ni bia na ye buafu what man say open na communities ni bi ko state institutions ni bi ko sectors ni bi ko we apotobi bra adore aban dan ho aban adwumam but say individual na de a obehwe ni ye so nkanya bone as I said okon me ba o e ba ni sentina ade aye o ma ne de wono ma de sha o monsa no etu na jeje mu na sa ni pakro ya beje bi no no aye na ade o ye ni ye say the whole thing is that say no individual no as honorable Brian Champon no wono be 60% control enti always no the voice aye loud send near Rock City Hotel do hon mo yes what is heaven me nko hoda sa na bia obehwe ama proper supervision aye adwuma hwe one more Erani 2M Express say a private person be adwuma me bo aye private business hwe send near cars no esiye neat me free Cape Coast e bedru nkra ha enene nansa ko STC adwosio ko Metro Mass ko hwe aban cars no we abeka say the farm ponti a enyenyem what must say ko hwe ayi Metro Mass sisi Cape Coast ya dinum me ya sure say wo mo etie o Cape Coast de o metima di ho adanse STC no kodwo ne ties ne nyina papa into naked room and sisi from aban adwumanti enti say individual no de nsa behjem na ebeye yi ankanya bone na emom no ni position na wogina no as a minister of state na wo sato omana de no e conflict of interest okome hawo nyina ne say e ba ne say no omana ye timo ade ye omana nyina de ne de be hye kobra ne say so wonhwe so no ntumi nye
let's say nipa kro na ono ankasa ye ma no bia ono ayo be ye ono ane dia utumi ye me ho no de ba pem say me comment ase mai me say se Ghana be hwe ase ama individual bi agina saa na ye pe what am I say na dia obe report na man which is the president no one of Ghana ho anka enie okay enye mampani Akufo-Addo nko asem na make ho efiti 1992 aye convert here from revolution to democracy president abakwa ni nyina no one private businesses are enu no eyeye but omane de no property a won fa ho because at the end of the day of mo fan so ho adwe wo mutire mu ano no won ko omani ma yes you high home na wotena STC mu a asa wuti jem tria kai osofo menko ko wanim ebusu emeto akase ebo no so na makwa kopiem e wo Ghana ye mra hye bedwafie na achiame hini a wo Ghana mra hye bedwafie e right honorable Urban Kingsford so manna bagben enra wone members of parliament ni bi ana afenso no parliamentary staff no wo mo ye adwuma wo parliament no won mo kopiem e wo Calvary Charismatic Center CCC e wo Kumase na botaye ni nyina no ene se wo mo kwa akobọ mpaye akire wo twedi amponyankro pọ kwa me se Ghana ye beko abato bremu wo ma na somdwe ensi fom Ghana nyankopon ema ne nkabom hohom no ensi fom se ne ebeyi a watime wakame matwa ne seka matuntuo eto betimi atwa wada to da kirem se akatu na bro na Ghana de nkokromuti ekokire ne ayi pani a yepese obedi yeso se mampani anampo emrahye begafo na ba ne sanso a enipa wogire mfifi se referee no electoral commission wo sere wotwedi amponyankro pon kwa me na ho brase wonhom edema Ghana ni ba bia empo eye candidate na wonom april to me se amampanimfo no anase mrahye bedwafo ni nyina ese obi anhwe na o ma Ghana eninkan na o ma nyankopon so eninkan e woni dwumadie bia wo die mu se ne be ya wo kine be no ye nkobo obi pa se kofa ballot box ni amonituo enkono right honorable Urban Kingsford so manna bagben empage no womu esre bi edema mampani Akufo-Addo ana womu sre bi edema kane mampani John Dramani Mahama womu sre bi edema mampani abedi echi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia sada nso ana Kwadwo bedi akosa kwa mbedi akocheda womu sre bi mano yewra Alan Kwadwo tremata kire se wonmu a April to Mr. President ne de obi anya ne hye e won paye nom sada nso ana emrahye bedafo no nso yesre bi edigu wo mso ana me wo faase Jen Adokwe Mensa electoral commission wono nso enya empire ne bie afen so no ono Urban Kingsford so manna bagben speaker of parliament nso ene wo musre bi edema no pa na asore ne pon ye no a wasofo ka say let's share the grace was it may the Lord of our Lord Jesus Christ and the Son of the God is the Holy Spirit amen wo mo pon ye no a right honorable wakasano emunsem to dedicate quality time to pray and worship him and to call on him to intervene to make sure Ghana rises again. It is not by our might, it's not by our competence, but it is by his grace that we've gone through all these elections and Ghana is now seen as a model of democracy. There are many countries cannot build a church, cannot gather together to pray as Christians, but here we are, freedom. We should not take our faith in God for granted. We are confident in the salvation of the Almighty God. We have no doubt that Ghana shall rise again. Enti ebusuania yeti yei eye wo my Ghana atiamehina wono wo ye mrahye bedwafie eye right honorable Urban Kingsford so manna bagben ana wode sansem we etu edwai na ene oba ye Facebook no so a ene right honorable Urban Kingsford so manna bagben ne dress na efe pa na wo he ne batakare no a ye friend 3 pieces wotimi se wode kofo banchi ni bi na ye starch ni twi so enti se efa wano ho a wano ho bewro wato so shem ye wurade 2 minutes card do enso so anopa minidi na enwachi no ana eye general overseer Emma CCC eye pastor Ransford obin wano so hwiri gina simpie ni apaso urutu yese uruta ana wo hotrik asamu gina simpie ni apaso no wo kire se efiti sa bere ya kopim se otwedi amponyankro pɔ kwa me beba no ade ba ko se Ghana ni ba bia no eye na ni so ade hunu ene se wode Ghana be kom paibom na abato aye kwakoto no nyankopon be ka manyoko ni nyina koma na asomdwe timi ade hini na asomdwe de hini a Ghana ni ba bia nso didi mi a wakoma be to yam emunsam enie
express our faith will never take it away from us. And the people who make promises to take it away or to give us are broken. It doesn't matter the prayers of faith. If we don't pray for them and they go and sit down and they make a promise from now, it doesn't happen. Enti anyway no enso eye sofopania wono ana Calvary Charismatic Center CCC ewo Kumasi wodano ne din ede eye Pastor Ransford Oben nanumu nsɛmnie yanto akase abono so a na yengina enkrampopore matemu na adehye atonton eye tomatoes ewo malata edwakese mo enkrampopore matemu eviso ukopie motechi me no wobono mantem ne mu a ena eviso atifido mantem adwadifo ni nyina ekire mu asese abekasai tomatoes ne bonde akoya boachi bidin esun pa na adwadwo ana mutwa na mukire mu sesa ban amma no homoden antena sa nhyepe betumi abo na Ghana adwadifo atiti omtonton tomatoes no mo ho anto wo no mo de a ebedu baabi na bɛyɛ den paa de ma wɔnom adehye ka sɛ kyerɛ mu asesi tomatoes ne bɔ na yɛ den papa pante no sɛ o pɛ sɛ okɔtɔ tomatoes ne bia de omusiesie ne de wanya no fofofo kra no ɛyɛ 20 Ghana cedis ɔhu ntia no na wanya hwe kra no unkita 100 Ghana cedis de ne kyɛ sɛ enkan untumi nye bindi ndi kofitela yi ɔbɛbrɛ pa afiri so ɔno sɛ de wɔte no sika yɛ ne den paa ɔhu ne madamfo ba kwenti no so pɛ sɛ ne ho kafo mɔden popo ne nkwan pɛ de ne mu hwiam paa de ne tomatoes na dem so munya 150 Ghana cedis skara dem no 1.5 and this idea na muntumi din kakra okrom ha o adehye ye kyerɛ mu ɛden paa fi sɛ aka ne no na kantos no one box no na ɛyɛ 4200 na moton no na sɛ ameka sɛ mu kyerɛ mu a 7800 Ghana cedis agye sɛ emu ɔyɛ paa mu kyerɛ mu sɛ kaka kɔ edie sɛ mperifo fa hyɛ pa ngua akwa bɛyɛ den papa de ma wɔnom afi sɛ mu kyerɛ mu a ne ma bebre na ka ho bi ama na ntos no ne bo akɔyɛ den na me no kɛsɛ mu kyerɛ mu a ahyensiade me sɛ lɔlɔ fɛ no ne bo ayɛ den ɛna afi so dodo na so ntos no mo yɛ ne kurom ha sei wɔde mu kyerɛ mu a ɛden paa ba ne sɛ ne yɛ ntos wɔ kurom ha sei emfu abusu o manga na mu so ne ntos ne bo ayɛ den mu ka emu ayɛ den paa ne nya ne sɛ akuafo no so mu kyerɛ mu ayɛ de aduro no wɔde mu abrɛ paa mo bɔfo no ho ka asantos no ayɛ kama enti no sɛ ne o manga na yɛ nyina yɛ ho akyerɛ yɛ de ne ntos no so yɛ sɛ o mutusu nyɛ mu sika enti no o mayere so ayɛ den paa o mu kyerɛ mu so dodo no so efira mo no ne ba no so mo kasa kyerɛ mu sɛ de Ghana cedi no ene ho ayɛ mmerɛ afa no ɛden papa enti no dollar no ho ayɛ de ahwɛ ne de ato fam a sɛ Ghana fo dodo no kɔfa ntos no de ba sɛ mo sɛ cedis no dodo na ma ne kɔ nanim ansa na wɔnom atumi akɔkɔtɔ ntos no de abante no sɛ mpanifo mo ahyehyɛ ne ma de bɛyɛ den adwadefo ne kyerɛ ma sɛ mpanifo no kasa Ghana ba mɛboa mo no tete ntos no bo no sɛ bɛyɛ betumi aboa na nneɛma atumi akɔyɛ mo no mo kasa no what do you mean? This year, dear, you won't be there, it's too much. It was why they are 4,200, 4,500, but this year, you found to 7,500, 7,800. About 200, you know, what the 7,000, we are knowing 4,000. See, tomatoes, this is if you come here, you come here, then you can never in 10, but in a dinner bano. You see, away, Ghana toast. If you come here, you come here, then no boy in 10 bokina. But this year, no, a big seed, every blessing, and let's say, me over my answer, me for 7,200. About 20 CDs, 40 CDs. 4. Any pound at Tunis. It is a basic 20 CDs. Those no more de free, almost Côte d'Ivoire. It is safe for no Moses Sakoton. It's not Moses Abanisa. And ya wuti ye, Ghana this year. One Edin Toast and Huja, and I will tell one no. Na yantwaka se so na yankwa yanim Ghana for messages no so aba mu pass be hinin tosi abomu e wo Facebook no so na piaga ana wodi efri achimasafo abayi na wo yamanyosem saa de wo pen wo pese wo kire yan enso messages se meka cho se wo kan wo party headquarters ya wo bedwa eno anso na makan na Frank Sego ana wasu wotie edi free man kasim ye friend DJ Cyrus ana wasi good afternoon Okogyeabour na wo fase na kasebo no de emu de pa DLFM wose mo kasebo no ayiko eho na mo shini kinika fo dem no mo de mo ana wase wow there are matters in Ghana and some de bi wo Ghana pa afei ana piaga what yes confess and de no na mumuram wase wo my Ghana every day different story Rebecca why 16 years 16 years first and 16 years and ka da ma meto ho o ma ni wura dem na so wura dem ene de adwan yes child right nti ana Paulina amevo
and was say good afternoon. In fact, we take us a bon palm. The free Ashaiman Central Presby Church. Was what ya woman na said the Caseboni si demono. Yasam Kutwa was what Yano Humphrey ye Anna Christopher Majesty and was and some who Anna Mary Granting and was Rebecca Rebecca when a Kufadon also Rebecca and was why 16 years. You are too young to do that. 16 years then can walk out temperature say as I say. Anna Richard Ahwe was a good afternoon to you. Okogyeabour and then what I say. So for penny I want here say. I don't know so there but see news no a more pa indeed. A man spirit a call from pass. I could I get to a bit medi boni at this and so you know. Kasebon die ejran na so pass ashama traffic ana ej Evelyn and was no wafa enye good kura enye se onu obi twempena esese o mane hunu fie nti mema no monso mu on enye mam kan ana Pauline biem was say it is not wrong to know your boyfriend's house because you cannot be dating someone without knowing where he lives ye mamu hunu ba bia tenso a na mo behie fom Kofi Munu so adam mo behie fom asemo and I did it early blue and was said nowadays girls are in relationship simply for money not for love asem no boy and was say I am watching you live from Ashaiman New Quarters Mapo Bakupe sa Mapu yo Mapu Bakupe Jane Evelyn biem and was say hey Ghana pa ni Robert Gameli was it Psalm 122 verse 1. I was glad when they said to me, let's go and listen to DLFM news with my boys Okogyeabour and Nhyiraba Kwadwo Sammy. I dedicated Proverbs 30 verse 10 to you. Go and read it. Obodia. Kwadwo Gameli nyedia obebo. Ono ankasa no. Se ana no Sunday no. Ihu se nani abere pa na nije agye nti na me say nije no. Onwiye. Se Psalm 122 verse 1 was say I am the same yenkwa rade fie no. I am the say o say me say yenkwa rade. Ti me kan na me amfa wo say na man mati. Nya se wati se wo quote ya na. Wo na print Bible me. Se wo ye quote. O quote obi asema se wo kan se de wo kan. Me quote. Ni me come there. Okay. Nya Bible na na wo kan na ka Psalm 122. Na Psalm no me more for the Samuel. No 122 verse. Aye, why 122 for be you and I did it early. say in our times who dares you to date at that tender age? Sometimes I bring in also count. Sir, man say if I for no na they say that kind of say Ghana for I for no nyina say you because they say 16 years. Oh man list here. Styles our Bible bachelor one unti bida hands in diodu and was good afternoon. The girl is so wicked. How can you do this to your partner? Watching you live inside Atomic Hotel down someone and Kwame Peter. Hey, edin dem ti biache aso Okogidi. Kodo nse dibi ho mo utia. Asa nipa no Okogidi kokko. Nse ti say Kwame Peter, Kwame Matthew, Kodo Paul. Say din ni nyina no eye gidi kokko ofu odin. To say my mom Belinda say will be an country also on apostolic. I don't know so what they are being as someone I company idea. Me and Twaka say one so na yanku anymore. Yanko Accra Metropolitan Assembly AMA. Na ya mame a wadado say mayor. Ya mame Elizabeth Kwadwo Saki. One na aka say wo kirem say no. Property rate no kane. I just say 2 workers no staff no nam krom tax force. Na ye dan kofoka ana mo metua property rate yo mo metua ntoku atu ni ade won say no AMA no won mo ekọ cashless won fa sika no nche obi ansam ana nipa na akodi na se mo meka wi am wasem bika me wasem bika AMA fo me wi am wasem bika na ye ma me Elizabeth Saki kasa no wo kirem se no omum de bibia no ekọ eye paperless eye cashless won fa sika nche obi ansam enunti se wo obi a wasi dan toku ato property rate no betua de ehia ne se wo be dial 222 323 hash
when star and come okay star back home Kwadwo Sammy star back home enti the hands of our mobile phone no na wa dial star 222 323 hash nanya wonya dial down send pe ebema details ni nyina na wa follow emunsem nie. Today we've gotten to the cashless system. Why? Because when I came, I tried to do some small research from the market itself, and I realized that they weren't able to pay their revenue because people go there to collect with tickets, and then they also reported to me that having the tickets, they are not comfortable with it because they realize that when they pay to them, they put it into their pockets, and there's no development in the market, and so many excuses and reasons for them not paying. So I came back, and with the management, I decided that we should go cashless. Anyway, I am Mame Elizabeth Saki, and what this answer way to Edra. Na enwachi ana adwadifo a wonom ewo Accra Business District wamonso ekasaye wonomonso ensem enie. I would say the previous platform for payment was quite difficult as compared to the current one. This time around, in the comfort of our office, we can do the payment. It's just by text message, then we follow the prompts and we are able to do it. But my only problem with the new one is that when it gets to the check session, whereby you have to pay with a check or cash, they have a limit. The amount should be more than 3,000 before you can use the check. So when they even send you the bill and it's less than 3,000, companies like us that we have to pay with check, we can't do that. We are forced to use the mobile money or other platform before we can do the payment. So if that can be worked on, maybe reduce the limit to 2,000 or 1,000, then that will be fine for us. I think previously they have to bring us a bill before we make payments, and now they send us a message on our phone. And to say with the mobile phone one a bit ya untoku to property rate no the here na sa ofa with phone wa na wa dial star 22323 hash no asende ma we can be star 2223 ana 23 bi na this we kwa there for star 222323 hash me can say na simple kura first ni na miare kakra enti star 2223 another 23 hash na wasan na fe watua na enwachi ana Charles Jan one na second vice president Emma Ghana Union of Traders Association Guta one also ekasaye emunsem ni o. We are talking about the AMA digitization, which is something that we consider very, very innovative and very, very strategic, in the sense that in the past, we encountered several problems. There were doubts of people who come around to issue receipts or to issue invoices. We are doubts with people who come around that we pay managed to. These things have been a problem for a very long time, but coming up with the digitization, it is affording us the opportunity to pay at our own time. There are no more stresses. You can pay us at when you want, but we always insist that you should pay before the period ends. Anyway, no, vice president at the Emma Ghana Union of Traders Association Guta. Wa Penny Charles Jan and Wakasa na Kwadwo the entire Makasa me wasem kan no say. Enra awia ye pon news at 12 no. Me kodo me kwabenya. Na udru kwabenya musu ye frebe bi Musuku Park. Me kono me hia ababa wa baako abrantie baako a wono mo hyehyɛ AMA reflectors ya actually property rate collecting officials, property rate collectors ma men kan sa enti official duty na wo mo ye no ana say because say mo call cashless ana me boa ebia na mo ye nkyerɛkyerɛ ma adehye na mo wo stores no ade no so muguso educate wono ma ba so bebire na ani encheda ma ho omunya nte bia na mo ye nkyerɛkyerɛ ma Kwadwo Sammy bitimi aba ne sa so muguso ye nkyerɛkyerɛ enti wo mo amehia wo mo anura na wono ehye property rate collectors no no kra na say
ano amu enchechero Ebetia ba so mo ko chire. Any other intra moja na property rate education officers na your property rate collectors. Se na be ka se ebetimi aba se. Kwadwo Sammy. Memfa me Nancy so nka ne dua se de make no etisa bet ebetimi aba se bia na omo ko chire wo no mana se sika no mo ko jeje. Sa se Ghana no. Se de mahu ye nsuban okrum ase no okon. Me on se me yobi a meta akwadwam pa. Yesuban te sen. Me yobi a meta akwadwam. Na ahwe wo no ma aya emefo no ne digital assemblies ne mo mbadiji sika odwam ne ade no okon. Ono ma yeye o ma yeye se tam. O mo mbadiji sika no. O ma yeye tam. Adan. Woni mkura mo fa so. Minim. Sika na yeso mo jeje no okon. Araho se me wo mu ne se. Abane di onya ya kitikete mampore. Na mo jeje na akwa de se wakọje ade na mo chemba de se bia. Ukotua title no. Omoje 10 na no mama aban no 1. Enti me de se de ekuro we kọ no won. Aban oje tight. Oh dabi, me se eto. Mama jeje to no. Omoje sika ekọ aban mu no ko ya kituwa bi. Pentecost na o kato. Empenifo betumi ama bibia ya cashless na me ze me ne beje. 106.9. Pentecost na o kato. Nti bi da. Se me se eto. Tax. Enti wo ko Pentecost. Eno na ye de. Enti wo ko Pentecost. Me ba tax ni twi ye den. What dey ya no ma me. Yes, you can say. Yeah, na translation wa. Ba me say wo ko Pentecost na wo kire say wo ko Pentecost na de. Apostle nyame chetie wanka tax. Na akoka eto a. Oh dabi. Okon sekese bo ye nka na brofo na. Ba be adru ye nka na brofo. Oh dabi. Ohun ni nti. Me nim ba bia pese o cheme finance no. Me nim ba bia na mu nyina. Me ntwe nko ba bia. Me nyina ne so ma na ye tim no kon. Ghana de me de me nim se bibia be ye ko ne cashless be bo ye. O kro no do so do. Na cashless no isi me mente ase. Problem no e wo mu ni se bia bedu ba bi na system no. Dabi o jimi no ho ne be ha. Dabi o cashless no machines ni ne pa na ti akire. Okon enne de ba se transactions ne koso a. Na sempenifo mo ebe kwa akoya auditors ne betuma bibia yi am. Masa Chrome ha ho. Opa me design robot. Emphasis institutions ni nyina. Won be programming robot no amono so are corrupt robot. Ento de eye Kwadwo pressing. Hallelujah. Enti apakan GH atenase. Latest from the world of sports. Say we your brand ambassador Emma RTU. Yeah, ba is here. The Yale News. Abusia yama wa ha ema wa kwa babiem emfamra deal 106.9 FM kasafidie so ene brother area from tobre kasebo esumre do se ye jebre na gudie mo nso no ensema ko ene ne ba no abusia ye de eba beda Ghana nsemwa ena nkrofo nkro so the latest any exclusives no ya boaboa ni nyina no anawie ye de eba besomo mi amede nsem ne ba no edi ameje so no eya yesu ano de hye apakan GH the blessed king in tantam so means from na mention some na say amfam fifi amfam audia mention say amfam fi amputi national team na kache na nanse omo wonsem akwakwa ebubruja nanse a eno mokoshia minister of youth and sports FN honorable Mustafa Yusuf and honorable ede to omanim say omo fi Egypt eba no emro mokoji afcon no oma man nchen enti donations awodwa enkrofo ayede ama omo nyina no omomra na omumbebu akonta emfanche sports ministry no na omuwia ne Ghana ban ewoma omo nso no ode ato omanim eno na Richard Ata Openti awoya captain edema Ghana national puti team no edi anu abaso omu fi Egypt eba no omo chro krata ede koma ministry of youth and sports no so omo pese omu hye omo nanso ayu anu ye bia no ama omo twen empenefo enyi omo no enti se minister eka se omu fi Egypt ba no oma mepiem awona akache ama meshiana ni omo nso ekache minister ne so omo ba no omo de nkrata ba so omo pese omo behia omo obia enyi omo no we ene nsema eba na ende no Steven Richard Obin ene coach edema Ghana national amputee team no na minister nsema odi tu ja say skabia ende ye donate edi ama omo no omo mra no mbebu akonta ena Steven Richard Obin echimosi minister sa sika na so mbebu akonta ne de
bubum adwudwam ache di dada enti sa ska na so mbebu akonta ne de donations no ache dada we ene nsawam Steven Richard Obeng eri atudwa yedi amao yempiem former coach Elma Black Stars of Ghana we si akan enso Emma Black Stars Spain ye friend no CK Akono na CK Akono akasa o si eyepa se ene pen fofa Otuado as a coach no Oma money 1 year 2 year contract bia no man a long term contract or say long term contract ye di ama Otuado no ebeboa no ema wanya emre ahihye tim no ye baby opeso ohihye obetuma hye na baby opeso di tim no du no so watumi di tim no do na osi Otuado 2 games anansen a boy in the World Cup qualify winning against Mali esa winning against Central African Republic no looking very positive enti Ghana fo nyina no yamfa chitemu odem Mfanta Otuado echi na ojidie so betumi the Blasters no akọ bosha asase no so na Siki Akono etwane nsem so no ana o se penyama Otuado ye a wanya ni ahwe no ohuni se Blasters no e bright future and Otuado Siki Akono ne nsem no a yedi ama e dwumedie ne so na yewura mu e Kumasi Asante Kotoko akachiri a omo administrative manager ye friend Yimano Newton Dasobere meno ka say wa resign from Tima ye friend Kumasi Asante Kotoko as administrative manager after 5 years in the ordinary chim our CAF akache mechima Confederation of African Football na wakwa professional football manager e de amakafa and one seminar no na urum our Kotoko akache season no abewie na report ebane se Kotoko ayo omadwen se omubeja players makuma kudunsia kwan essence omuntumi ene omunya adwuma ebinum contract abewie omo kwa as a free agent ene ebinum so no omo money one LFM Kotoko ejom kwan 16 players yetiti ni say NTM yate Samuel Asamoah Ofori Ziggy Isaac Opon Moise Porty Danlad Ibrahim Augustine Japan Yaya Dawuni Nicholas Mensah Sheriff Mohammed Karo Watara John Tedekum Isaac Fuseni Mukwela Desi Richmond Lamte Nana Ben Amwa and George Infeg Rodriguez Weni players makuma kudunsia yeti sa Santikot Kwebeja omkwan na omako na Danlad Ibrahim ani din kanbi se Kotoko jana kwama na kono yete ese summer test 1996 omaje league no omopa branten somra no medat nam amfam sanso na Insuateman FC enso ani abre so munya Danlad Ibrahim na oba ebebo ma yede won sam ede atoanim na Abubakar Wata coach Edman House Football Boko no or say has position no mudi Ghana Premier League no not na ni obeka ne say House of Folk enya a very bad season season atwam ko na osi o share House of Folk supporters ni nyina bo say ombeto to omnyama ye na season ya yeba bekom 2024-2025 season no House of Folk ebe challenge for titles out Ghana Premier League ombe challenge Africa so ombe challenge we ene Abubakar Watara ne nsemo atudwa ye di ama empene fo na ka o masembe se nimguase we na mfata kaniba enti Yimano Saint Osei awoye kasamafo edema Great Olympics no or say wa resign after say Great Olympics akọ relegation on to mean to aso enye kasamafo emfama tima ye fe ne Great Olympics bi ma ye de won sam edi atoanim ye mfa fie semni nsi ne ye monitor ewa manone dia Euro 2024 no eguso a ekoso na ndro matches ni bi etodwa ye nya botene emfa won sam emfa to anim dia endra wo group D no one game etodwa Austria etnase ma ye France ebo mekaba kwa omo entumante sa game no na Kylian Mbappe Lotin France captain Eco Prior report eba ene so mo second game no ontumi mbobi abrante ne hwene empire na ya rewosam report eba ene so mo game against Netherlands second game no ontumi mbobi ya yede wonsam edi atoanim uram ogruyi ne so a endra surprisingly no Romania Ukraine ebo mekapore polemiensa omo entumi ante and afe another shocking and surprising result no esatodwa ogruyi wo Belgium etnase ema Slovakia ekobo mekaba ko pew a omo entumi ante a yere won some eretu anim nyame adoma ne game sebeba so no and they say na tie about 4 p.m. and Turkey and Georgia ebebo and about 7 p.m. nso a Portugal and Czech Republic edebabwania yere won some area to anim English Premier League no ebusia
fixtures no ababonten for 2024-2025 season no. Now according to EP on penny for no, almost 2024-2025 season no, ebe start Friday 16th August 2024 na ewie kwasiada 25th May 2025 match day one fixtures no say ena etie ebe share Friday 16th August Manchester United and Fulham and ebebo memre that 17th ebe to so Ipswich Town and Liverpool ebebo Arsenal and Wolves ebebo Everton and Brighton ebebo Newcastle and Southampton ebebo Nottingham Forest and Bournemouth ebebo West Ham United and Aston Villa ebebo eno ya memre da kwasiada 18th August no Brentford and Crystal Palace ebebo Chelsea and Man City bebo na juada 19th August no Leicester City and Tottenham Hotspur edi abwani ayede won sam edi amao uwemu wo NBA omu playoff no aberie na Boston Celtics officially no omu no maji 2023-2024 NBA championship no edi omu na so na wey eyomu 18th title Boston Celtics omaji edi omu na so a yede won sam edi atwani mu abusuan nyina we so na gudie mu nsa wa yeboabo no edi be down there we no yemfansi me amede sam na beso di ameje so no eya Yesu ano de share Ocran Nhyiraba the Blessed King. Over to you, Okogyeabour. Meda say apakan ti ebusu ebegina we so na wia yi ensam ahodo a yeboabo no ede ebeso mo se awia woprem to breka sebo e wo DL 106.9 no yedi ebesie yemfase da ne nyina Emma Sunday Psalms Consort wonom ne adwumako a wombeso yase ne ene awia yi se upese utu kwan na okoto abrabo no so krom hade misre wada ahade ubenya 50 years na only 50 cities eda omumo so bomoden kopiem ewo UK Canada Dubai Poland anase Croatia na embom ne nyina no wonkrata asem no ebeko yi ama wonko ade a eye Sunday Psalms Consort na embom asamda ne sesesi a wodu Dubai a wonom penipa gidigidi titiri ne mu a mobetima ye security ani efie adwuma cleaners bomode pa frɛ number yi sesi a na wonu amuni nkomo 0244 291 546 0244 291 546 wokonso a utu anamokodru omo atraye no a ofanko barrier asofan a wonom eben Wise Park Hotel ewo new station hono a ebeboa we yi pa connecting dreams with opportunities eno ene wonom abodin wokwa bodin se winya enkomo ni nyina every DLFM winya bodin keke nko ade a discount to a PM ama what is here kona ko di nkomo bibia be ko yi enso ama champion Kofi Taylor ede ko Facebook no eso ana wonso Ghana ne no wo bo ayen eta ye chima yenso ede nsam no ebre wa kenkan fo mienu edia mejeso eye gangster cat ya metenkura wo Okogyeabour Ocran eno na ye chiri yanti wo fra mi Sheikh Atania mejeso mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi oye no anyamu ni bi de oh there we are ma se mi nanfufo nkremofo ni nyina ye mbejan me kura de